Ebremu Gabi Ochedako. Esan say obi any who totio e de man town for. Yo. The voice which you knew a tear for. Ejoso. Paul asemi eye kisia jabin ana me sana me hunu. Kisia jabin ana Kevin Taylor. Ena o maka omo ho ayede. Abom. Pese omo kire Paul say power be yeden. Abehye omo nsa. Nti ene yeso ye be kire mu bibi. Ne mo hu say ye. Yenso ye wotumi. But me de me blame Paul. Me blame Gabi Ochedako. Esan say obi any ho totio e de man town for. Say Paul amfa kisi si bograsi amma me recommend na mana na adoa. Anka we ni na enye den emma. Because kisi ajabe ni MPP ni oba lawyer obra ene koye. Eba ne sen ena Paul ni kuntunkunu kenufori ata. Gabi Ochire. Gabi Ochedako eni kuntunkunu. Ekotena dem kan say si bograsi ene betimi aye adwuma. Eba ne sen what otio bra ena wodi akwahye wotamfo nsem. Enne obi nkisi ajabe na adwuma na odi wo Ghana bra se oye anas lawyer. Kisi ajabe ntiwe enkokot nkodi bemoda. Etutru asem kisi ajabe se wo pese hu kisi ajabe so boy o te say A+. Etutru asem. Enti no wonder say nyame ma ne sen no ekọ boss resa because onye ni papa. Anka obi turu kofia nko a yentu sa nipa ne nkonkoshe wu. Enso ene Paul pese wo kire kusie jabe pese wo kire Gabi Ochedako say tumi asesa. Enti ono ye frɛ no na ye ndisi adwuma na bra na oye den oye o. Se ne mama pounds kan ye sa aka be ye say 2 months nya beto oba. No koto akasha eto ho sapo be dware John Dramani Mahama obi anim say oye government official 1 intermediary 5 e wo US ha no obi dware ne born kolebu powder say John Mahama hu ni asem obi anso nim say John Mahama kra de ne hu ni asem no na enye embrayo obi hu ni asem no na enye John Mahama Amerido obi nim say Mahama ye kromfo enso kisi ajabe nse Mahama onye bone kra da ono kra de sika edu diskeja na abekwa ba beto ene ye ne enti obecho mu nua na tumu a anomo ofase na tumu a wonchini ntum enne support ayi Gabi Ochedako woda na so obeda na ne na ye ne da eso no a ye chi kuntunkunku a wo yare ye ni ne be ye hu dede akwa me pese wo ya na Gabi be kasa na ochepo Gabi ena Gabi ne so akwele ti se nwa akwotete ene meme ni na da ne ma Gabi wo hu awie ye o chire bi mu di ni die ba Dr. Bawomia ai wonim se nyenye me aya me tanka kufu adofi asem because baby I me friend ti me tanka sa asem but Gabi Ochedako de so po bi ani hu ahipa wo chi na so wo ne twede a wakosi MPP a Gabi ka ho Gabi ene wo ne Paul na okodemu no se ne ye be ni die yo wo de wo tworo yere to wo koda wo yire achi wo nua no so onya den next time unya power wo be hu sniper wo de power be ma no MPP 4 pesa abra hwe mame ye wo yi nanimu se na obi wiyo so obi wiyo obi nim monko ade monye nkokọ na mo menkrofo ba bachi o makore enya sa mame chi ogbo kan bi Debi. ye kwa fiefie makoye campaign mame ye ko obi Debi. wanko bi da enti wonim sanye power bra ye den etie anka wonje mu so easily emfa mo ho nsem enko Minerals Commission guy ya wo kan yisi also mo ni na ate ho Yeah. mama ka manu atum eden ade na omo ye ma John Mahama enje John Mahama maintain ni wo mami ekufu adu betu coin ni na no the information koma se bo glass okuje to black see me the flight number ni na tuja government security now they are to risks at a point yes government ekufu adu nkofa public plane senya Ghana bra coming bi dra
enso obi pese odi Nana-Addo awuo nti enso Nana-Addo na ma wo sa power no na ma mi di bone echi Akufo-Addo ka na ye de ye nka hwe nkyira omo the voice yesi omo nka hyen kodu mo mesu ntu omo da na wokisi Agyabeng de ensa ma wo aduane adie ensa ma wo exposure ensa approve wo budget o pepepepe ma wo wie die kisi Agyabeng me se wo as long as Nyankopon a yeso no wo te ase kisi Agyabeng wo mre beba emre beba na mre no so be kire na se bre ni du a aya ye be hu ohin bi oso ye ohin wo mra mekasa ye be hu osofuo bi a wo so ye bishop wo mra mekasa ye be hu CSOs wo mu no mu ni mu twete wo mu no mu timi ko culture wo mu no mu timi ko Facebook wo dia ye duru ho no mu a mo mra me say the voice apowa ne Daniel yen mu bi ye be ye hu feel rough because ye Bible say I am for peace but when I speak I am for war ye mu bi ye tiribo mankasa ye pemanso twente ye be kira mo say yes achimfo ye betimi atwe manso ye be twe so manate say ta because afa ya bre wom enipa woti wiase adwene wunia ho wo koye wunia di abra di kan musa wo sese wo ye de ye wo be ya wo de si ye de ye na nya wo da the voice na wo jai but si ye de ye na be ya wo da di anu aye den wakwa akoye enti omo de omo ntwen yo si je na sem na me mind ti metwen obi be kan echi na ma be kan bi yo mate yo Minya Manso Adubia Godfather Rack says that they were wolf in sheep clothing. KN says that MPP were lenient when they had the avenue to prosecute the Rawlings regime. Manso yankwe Boys, yes mejo so naunda boys, you better da. na 24-hour economy na chale yengo No maybe because of Ghana, but we be so much will be say, we will show you where the power line. Some will be an address over. Some will be so much will be say, see, they will make sure with you 2 million. One house see, make sure with you 2 million. Because open the most one of the most useless office in a Akufo-Addo's regime or creative basis and making the office of the social prosecutor. Because this office will there be a DNP winner. Remember the time, yeah, core election. Can no more into past 2020 election. This time around, the see that being in say that person was setting precedent. Voice who ye here na unia sa ase a ye emla no untimi be ni ohu ana